Hunan Gold Group je državna i jedna od vodećih kineskih kompanija za proizvodnju zlata, bakra, olova, antimona i drugih metala, a njihovo rukovodstvo potvrdilo je da analizira poslovanje i partnerstvo sa RTB-om. Tehnologija i kopovi koje smo videli ostavili su duboki utisak na nas. Zato se nadam da ćemo ostvariti uspešnu saradnju sa Borom na obostranu korist. Borskom gigantu su neophodne investicije u modernizaciju proizvodnje i otvaranje novih jama. Srbija jednostavno nema svojih resursa da može da krene u ozbiljnije investicije u RTB Boru, da bi mogla da pokrene neku ozbiljnu proizvodnju koja bi mogla da bude rentabilna. Kompanije iz razvijenih zemalja nisu zainteresovane u ovakvim uslovima svjetske krize i neizvesnosti vezane za, između ostalog, i za kretanje cene bakra. Jedino Kinezi mogu da reše sve te probleme. Država bi, kako saznajemo, mogla da zadrži deo vlasništva u RTB-u, a već je obećano i da će investitora rasteretiti dugovanja koje preduzeće ima. Kompanija iz provincije Hunan ima interesa da dođe u Bor. Velika prednost Bora je što on ima nalazišta koja se mogu eksploatisati, dakle nema uvoza sirovine. Sirovina je tu, može da se koristi, a osim toga ima i tržište. Sve je izvesnije da će i vlada odustati od traganja za upravljačkim timom za Bor, jer ako sve bude išlo po planu, prvi dokumenti o saradnji u RTB-u vlade i kineske kompanije iz provincije Hunan mogli bi biti potpisani već krajem godine.